Adin bangila syarat nang tena po DC office kompon office dan DC gila pemi yangi dekat bor gila bor are kira yangi bat kini kilong kemi bat kilong pa bat yangar kira jubor kejing chat kan ngakam la pentkut ngan yai piteng ba ikani ngalawan syong mentah ni ala rembai dongwa de ngai khublei ke tim jonga kumju ikini kilong kemi bar khoi ki bas ran lang nga ngai khublei ba kidon lang kidon mesin ba kedon kejingkit khia haki ba kumno ban ya pelai lang ni diong namar ngi sangtu kejingkang diong ke tak bahai ni tengi penpau kejing sengiangu kabakrau namar bangila yo kum ya une ukun samla uban yeng na kabenta jongi kibaduk kibarangli kibam don kibam yo su ka jakatre namar balak hang udewyang te ngi ai kejing kersan kabapura na kabenta gijangki bakila syatkan kenang na kabenta jongi bat kumjuru lang bakane kesngi baro sisngi ngelalek hapo DC office bat ki pulis kilapatan kila penmi juborengi bat ngilawan hang ni halat rembai dongwa bat ngia senran lang lembat ki haduk mentah bat haduk kebekut ngin yai don rengkat lembat ki bat ngin yai mensin lang ya keban kersan iki bat ngikerpat juru ya ke isden tia bahkan sengau bahaya keban wan lang ya keban kersan lem na kebenta jong i